Dokumentalak zikloak bere laugarren edizioa ospatuko du aurten. Ekainaren 3 hasi eta 18 bitartean, hainbat ekitaldi antolatu dituzte I Love Rock elkarteko kideek. Dokumentalak zarauzko rock musikaren erreferente gisa sendotu den jaialdi bat da. Bertan, rock munduarekin lotutako dokumentalak eskaini izan dituzte orain arte. Aurten ordea aldaketa batzuk izango dira. Berrikuntzekin datorrela aurten, ez da, programazioa. Aurten egun bat gehiago izango da, 5 egun izango dira, eta gainera badakagu baita aurkezle nahiko potentiak. Esan bezala, lehenengo aldaketa nabarmena, 4 film proiektatzetik 5 proiektatzera igaro dela da. Bestalde, 5. proiekzio hori, dokumentala izan ordez, fikziozko lan bat izango da. Gainera, proiekzio tarteetan, kontzertu ezberdinak ikusteko aukera ere izango da. Como novedades, como ha dicho Jon, este año son 5 películas, siempre eran 4, este año son 5. Y además, este año vamos a echar una película de ficción, o sea, hasta ahora eran documentales y este año incorporamos una película de ficción. Porque es una línea que igual nos interesa empezar a proyectar o a programar porque abre un abanico grande de películas. Los documentales son bastante restringidos, pero películas de ficción que tengan temática rock o bandas sonoras con rock hay muchas más. Proiekzio guztiak, aurreko ediziotan bezalaxe, modelo zineman izango dira gaueko 10etan hasita. Lehenengo proiekzioa, ekainak 3 ostiralean izango da. When You Are Strange, a film about the Doors dokumentala zuzen ere. Dokumental hau, Begoña del Teso zine kritikariak aurkeztuko du. Ekainak 4 larun batean, fikziozko filmaren txanda izango da. Bertan, Kuadrofenia zine rock klasikoa ikusteko aukera izango da. Berau, Iñaki Iguanak aurkeztuko du. Hurrengo asteburuan, ekainak 10, Euskadin estreinatu ez den Anvil, El sueño de una banda de rock dokumentalaren proiekzioa antolatu du I Love Rock elkarteak. Aitor Zubizarreta heavy kritikoak egingo du saio honen aurkezpena. Ekainak 11 larun batean, Johnny Cash at Folsom Prison filmaren txanda izango da. Berau, Javier Muguruza musikari ezagunak aurkeztuko du. Ekainaren 17an itxiko da dokumentalak zikloaren 4. aldia, The Kids Are Alright filmaren emanaldiarekin. Film hau The Who talde ospetsuaren inguruan sorturiko lana da. Fernando G. Gúndez musika programa ezberdinetako kolaboratzaileak aurkeztuko du. Proiekzio guzti horiekin batera, 2 kontzertu ere eskainiko ditu dokumentalak. Y luego en cuanto a los conciertos, el año pasado hicimos bastantes conciertos, 7, 8 conciertos, pero de formato pequeño, en bares y tal, ¿no? Y este año lo que hemos querido igual es reducir un poco a un concierto mayor, colaborando también un poco con la programación del ayuntamiento musical y luego una cosa pequeña experimentando un poco a ver qué sería un concierto en el cine modelo. Entonces el día 11 después de la película de Johnny Cash habrá un concierto de Moby Dick, que es un cantautor vizcaíno, en el modelo, haciendo un set acústico de sus canciones y alguna canción de Johnny Cash. Y luego el 18 un concierto de Riff Trackers y Sex Museum en el Teatro Lizardi. Proiekzio guztiak modelo zineman izango dira eta sarrerak 3 euro balioko du. Bestalde, The Riff Trackers eta Sex Museum taldeen kontzertua Lizardi antzokian izango da eta 8 euroko kostua izango du sarrerak.